Nimpendeza Christmas nunchi. Nimpendeza Christmas nunchi. Omaduka gatari gamuna gamwe okwetorora orurembo rwamba nangwa no supermarket abantu binje batanje kunicira okugura ebintu ebikwatirine no konja kwetegura ekiro kya Nohire ekyanja kwereka ngo ekyo kya Nohire kirahare n'ekiro kyerizoba. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said. Hati ntubara ebero ebitakwika 15 okwika achireji. Brighton atwijukire orukwana Fresco supermarket nagirango ebintu baberesere ombwenji. Injira ko kundeba aha noreba za Christmas tree so ni ombe yone yoyine nanga kasente kona koyine je yetungire Christmas tree tukomera ari cyo cyonka tubaretire emyenda abo kwenda kuzo mu kiro kikuru kutandikira aha mwana wazarwa lako yetungire omwendo go kwenda tumenda yonka twineyo na nenkito tubaretire abintu byo kukozesa mu maka harume bya kitchenware bya electronics Ogu yanya nokushobora ahabei namben aba machachi oritawaine benegura emitwaro enane chweka hatuija nemitwaro 3 ntugikuhereza emyenda ebenegura emitwaro mukaga hatuija ne3 nechweka ntkuhereza ekindi tubiniremo za TV abana batakazo ko mbihumuro nabwe niko kuburyo bwire bwa Christmas privi ebenegura emitwaro 80 atijo jetungire aha mitwaro 30 yonka entebekanza ezona nobuzirabe zijinzi gendo misho aba nabongera bahabura na munonga abaguzi okwerinda abo kuba n'abakon bengera okuzora mesh aba TV West ni Senyomo Gideon.